Pozdrav ljudi, evo da vam pokažem na koji način sam ja napravio svoj aparat za kavu da bude smart, da ga mogu paliti i gasiti preko Home Assistenta ili da imam automatizaciju di se meni kafe aparat sam pali ujutro kad ja skinem mobitel sa punjača i mogu ga ugasiti na isti način. Jel? Evo za početak, naravno najbitnije je da rastavimo automat. Tu ja skidam gornji poklopac. Nakon poklopca, naravno, jako bitna stvar, očistiti, da bude sve barem donekle čisto, da možemo paliti. Ovo je prvi korak, pošto već otvaram kafe aparat, da odmah zamijenim i brtve, ili ti ga po domaći dihtunge. Pa kad smo već kod toga, to je čisto straight forward, neka stvar, nema apsolutno nekih velikih problema, znači mora se maknuti mlinac, čisto da klipić izađe van. I jednom kad je klipić slobodan, to su dvije obične brtve, okrugle, bez ičega posebnoga, tako da to je stvarno najmanji dio posla. Eto, tu je klipić. Naravno pun kave za početak. Od korištenja svakodnevnog, donja gumica je stvarno katastrofalna. Ovo je opran klipić, ista stvar. Tu su i te gumice koje su za to, znači one isto koštaju nekih 5-6 eura, sitnica. I sad je to sklopljen klipić sa novim gumicama, spreman za ponovnu instalaciju. Eto, klipić je ponovno unutra. Dalje je sve naravno straight forward, ista stvar. Vratiti ovaj lightung kroz kojega teče zapravo kava. Vratiti sa strane ovaj mali feder, on je tu zapravo da počisti mlinac kad ostane kave na mlincu, znači kad se klipić spušta dole, on uzme onaj ostatak kave koji se polijepio za mlinac, očisti mlinac ujedno i to je to. Tako, sad krećemo rastavljati, znači pošto je klipić ponovno unutra, krećemo rastavljati kafe aparat. Ovaj dio je njegova glavna elektronika, znači sama elektronika se nalazi s lijeve strane kafe aparata, a ovaj dio s kojim korisnik komunicira, to je naravno display i ispod toga displeja se nalazi matična ploča koja je meni potrebna za komunikaciju. Tako.
Tako. Znači tu su spojeni, ovo je sa strane na desnoj strani je interfejs za debugging, ali to kod mene apsolutno više ne treba, tako da to će biti izbačeno i na mjesto toga dolazi jedan ESP modul na kojim kasnije ćemo zapravo, za čas ćemo više o tome. Tako, sad počinjem ispitivati koji napon imam gdje. Naravno, po intuiciji prve dvije žice su plava i crvena. Logika je da je to dolazni napon. Na te dvije žice imamo nekih 5 volti dolaznih, što je sasvim dovoljno za napajanje i toga maloga modula. Takav mali ESP modul koristi nekih, ja mislim da oko pola vata, možda čak i mrvicu manje. Oni su stvarno super po pitanju potrošnje, troše iznimno malo, može se jako puno s njima, spajaju se na Wi-Fi, jako jednostavno korisna stvar. Tako, znači sad znamo da imamo 5,5 volti, to je bitno. Ne 5, 4,8, 5 volti. Tako, i sad ja tražim šta se desi, do duše koji napon trenutno ja imam na takozvanom tasteru. Ovo je taj modul o kojem pričam, znači nebitno je na koji pin se spoji, do duše ima razlike u pinovima, ali nije stvarno neka velika caka spojiti taj modul na kafe aparat. Ili čak nebitno na koji aparat, tak dugo dok taj aparat funkcionira sa 3,3 volta, to ću vam sad pokazati. Taj aparat mora funkcionirati, mora imati 3,3 volta i mora imati naravno negativno. To je ovdje tu. Znači kad mi sad uradimo kratki spoj, što se radi normalno sa tasterom, automat se upali. A problem je da mi trebamo dobiti negativ ili ti ga ground na 3,3. Kasnije u samim postavkama toga modula ja sam morao invertirati button, znači taj moj modul trenutno šalje 3,3 volta konstantno, a kad mu ja zadam signal preko Wi-Fi-a ili preko Home Assistenta, on automatski daje nulu i s tim se zatvara strujni krug i on automatski pali aparat. Tako. Ovo su žice koje normalno moraju biti zalemljene. S jedne strane zapravo ovo je pokušaj koji na kraju nije zaživio, jer ja sam htio sa 5,5 volti ulazne struje preko pinova napajati modul, a prvenstveno moje neznanje, znači moglo se riješiti na taj način, ali kasnije mi je bilo jednostavnije sa USB kablom to spojiti, šta i kasnije sam uradio, vidjet ćete sve. Relativno jednostavna stvar za nekoga ko zna lemiti, to je sasvim jednostavno. Tu pripremam drugu stranu toga, znači ovo je strana koja se lemi na sami prekidač, ovaj mali kontroler dole. Njega lemim, kao što već rekao, na pozitivnu stranu, jer pozitivna strana ima konstantnih 3,3 volta i kad osjeti dodir sa negativnom, sa 0 volti, on pali automat.
Opa. Bilo bi bolje da sam stavio kameru na više, ali nažalost nije bilo te mogućnosti. Evo, sad vidite, znači to je već sve skoro gotovo. Tu imamo plus minus za napajanje, imamo žutu žicu za signal paljenja aparata i to je u suštini to. Znači mikrokontroler samo treba programirati da drži konstantno upaljen napon i kad mu ja dam signal da ga stavi na nulu, jel, da spoji nulu. I to je to. Eto, tu ću kombinirati taj mali modul u aparatu unutra. Vruće ljepilo, naravno da ne bi došlo do kratkoga spoja, bilo čega, mada ni nema se šta spajati tu. I ponovno sastavljanje kafe aparata. To je to. Hvala na gledanju. Pa ako vas interesira programiranje, ako vas interesira uspostavljanje samoga Home Assistanta, recite, pišite, možda napravim neki novi video. Hvala.